uyu munsi murese namwe muramukumbuye nabaza n'umukinnyi Yannick Mukunzi n'umukinnyi w'umunyarwanda wamenyekanye cyane mu myaka yo hambere ubwo yakinaga muri APR FC ndetse n'umukinnyi wagize abafana benshi cyane b'igitsina gore. Gusa ubu Yannick Mukunzi n'umukinnyi utakiri kugaragara cyane nk'uko byahoze mbere ubwo yakinaga muri APR FC ndetse na Rayon Sport. Gusa Rayon Sport ni ikipe atigeze ageramo amahirwe menshi cyane nk'ayo yagiriye muri APR FC, dore ko muri APR FC yatwaye ibikombe byinshi bigiye bitandukanye bikamuhisha amahirwe yo kuba umukinnyi ukomeye cyangwa se inkingi ya mwamba mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Gusa Yannick Mukunzi ntabwo agiye kugaragara cyane. Ese byagenze bite? Yannick Mukunzi ni umukinnyi gukina mu gihugu cya Sweden mu ikipe yitwa Sandvikens IF, ni ikipe yo mu gihugu cya Sweden. Gusa Yannick Mukunzi arakumbuye cyane birenze uko abantu benshi babitekereza. N'umukinnyi witwaraga neza mu ikipe y'u Rwanda Amavubi ndetse akagira n'abafana benshi cyane b'igitsina gore. Nje ndi Evoda Abanyarwanda, iyi ni Mine Plus TV. Icyo musaba ni gukora subscribe kuri Mine Plus TV kugira ngo byinshi bigiye bitandukanye. Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao.